and so I will hope John said, Region Fiabi, Cynthia Opon, Anita Boating, could have some furniture works, and so will ever happy. I Edamwase Papa Bapa Christie, and so ever high him said, Mama Council, Obebabe Kahun, Ediamaye. And Tantam, ye better ma, like a such Rebema, ye me a Bible, and call Proverbs 31, verse 10. Imebusem, Etedria Sabako ni mudu, Eyasemo Yenina Yenimupa, na ene yebehwe, Hine or ye repay. Yakas or ye repa, Hine or ye repay. Proverbs 31, verse 10. Yenshe Asimbi Ewo. Proverbs 31, verse 10. Verse 10. Anna. Yenshe Asimbi Proverbs 31. Nibusa Meteria Sabako. Nimudu. O say, o yere pa wan no benya. Enso ne bo den se ahwene pakra. Ni kunu Sompa FM. Na ensiade ye hia no. Oye no yiye na onye ne boni bia. Ne nkwa na nyina. Wanka me pa. Amen. Wo yere pa wan na obenya. Ne bo den etis echen ahwene pa. Ni kunu akoma edan so. Na onye ne boni bia ensiade ye ehia no ukai kwa oso ode ne nsa nwini kuntu ene asawa otene ne nsa so ne kuntaduem Kwasem na yebesua de hwan ne wo yire pei a ye ka ne ho asem a wo kuna koma edane suwe edire ne betumi ama obamia bia ka se me yire yidie wo ye wo ba papa ya makoma edane so na ensiade ye hia no na onye ne boni bia onye bema no boni bia na ni kunso nya ni didi edena koma atone so na yebusa ne se enemei ye kunu no betumi de o makoma ato ye so ana. Oh my God. Ye kunu nom betumi de o makoma to ye so se de ya no ye se de ye mu ya de se de ya so aye mei adwuma kakra ye nya ye yenti nyame fra sese wo pagya yenti ye na se gigi nkawanti ye twifa mema so yi Kwasem ye kunu betumi di wo makoma ato ye nso a ye nya wo boni bia ana ibusa yemba se boni ba oba tirimu a okumu bema Kwasem bema nyo edie no yeye wakotwempra woni yirechi de wan fere ade asabe ku abo ni turu mu brezia no wakwo baako no de abafie Sompa bema de yehu bi da emema boni ni moment a wo ba boni beba ni tirim e wo bema ho no wo de aduru no de gu aduane ni kakra ya wo Ghana ha en wo ba bi kobo pass ye nkuni kum en akọ ni besi police ni bi fon so adwene boni bo ba tirim fa bema ho a eye killing Kwasem wo kelew wo kum de wanku so obesew na wakadem wo ba dwale gu bayere so enu ama bema di bema ba na ni zipu abie wonim se ni zipu abie enu an so nam se zim papa zipu abie so no wo ba to me de brayo eya bekwai edi ma wo biba bema edi enade aye hu aye dangerous sa wo bekwa wo so akọ antenes minya den osi minya bema fansaku tinasu because wan konyi wo ba wo wonya misuro na wo woni mudie e wo Kristo mu a maame a wo ba no wo bedi dokro kwa wo be chimu no wo di nuro wo di bese no minu anu ma ene mamu ma ne nyamo ya ye hu aduru Kwasem wa yire pa wan wo benya ne bo den chen awene pakra ne ku akoma dane so abusuafo sansa menyamiku bisabrefa bone never
Wodwene ensiade ye ho wode ne saye kuntu wo ba wo ye diofo a wo pebra wo ye dwuma ne ho asem ne ye kan na dentinanka Abraham ene ne yire maame Sarah yapa wa ye nya bia yaba kokora ne aberewa ye dwene ye ho na abofo betwama ko sodu yemfa ne ekodi Sompa FM sala osimiura si odwama kuno fane aduane na fa ya tetrema hohoi Bible say maame na nyi ano bi kameka say wo ye hwanimu unim wo mo wai a wo mo koye ba bia na wo be so wo kwaji wo maba na wo mo fra se titi wie ye no wo mo hyenkom my God say afise se Sarah wo be ye oba etu mami pani ebem my God me rafu ye wa yire po na woku atumi de nakoma to so ku de wo akwa ne ho shewmu woku de wo ba kwa ne ho enye mema nyina na enye emema ni bebre wo mo ye bombocrat ye gitum bebe mo so ye serious wa wo ma nyama wo ma dwin mu donti wo ma bra bosai abranti a wo nware ya wo 30 years o next 30 years ti wani mu no wa bra bo be ya e wo ba be wa Sompa so wa bra bo be ya so wa bra bo be sei ya e wo ba a obe ware no papa bi tiri mu omre obo akwa wan tiri modin to adane tiri modenfo na wo fasefo ba na odwane wedun wasi ne yire atumi asesam ne sie kwasem wa yire pawan no penya wo boden e chen ahwene pa oba wodi huni wonim said ye kasa kire bema enena to the same woman of faith for my kasa say respect your husband be a submissive wife edu birthday bunkotojo wo ku anim na wakachi wo say papa bompa ye mami srema me Bible say Isaac srema na yere Rebecca na obo say bema ne be free na koma mu nyina abompa ya efra koma mu ama wabrabo be sesa wabrabo ebesesa said ye ma ye di ya wa mema brabo say no se mema free o koma abompa ye ma ye ne a wo ye nipa ya kwanimu ebusua ye nim babia ye free ene ye nim babia ye bra ye ho ase difo na metimi ni ku krament ko sa na matu gate se me fra bro kire ba ye no me ne na ntra etu oni misuban na misumi ni misuban timi na me ntra ase eno on se ono so ye nipa bi on pen ho asem but on ma wo e me tra ne se ono se ye tie busua fie ni ma me ne papa mo etu ono no pesa me mema na busua fa hu se oba na fa ne so difo ya ko sa na atu gate ne kura o e kire na me ka kire mu se maame e beye better se wo beye wo ba fom na bema na ye bema na me ya mi tu mo fom na me ba fom team zero ground me ba fom team underground na me kase me nyame animunyam ye 20 years journey nyina ye tie so me kaida ye kontokwa anu kakra na say no me kwa me ni adaje bibia pon ha me machin na wonam ho ma be me ho kai me rafo fa obuo ma hukum kwasem na hukum atumi de wa ne ho mai me kasa kire nyame baby ye tete ma na me kasa bi so family me dance ne do wabo asem so asem kese pa Onyankopon ebo ye mei senka ye meye ememe ese so boafo na eso so no ye ba ye no ye mu dodo no a ma meye woyirepa a ene eda pronsui ya meye ya sede ese woyirepa na emom no ye be ye enema bia eme obitimi gina ba bi ka se me kurampo no aware me nware bi Sompa FM ese ye bu se enwo se ya ware ya ye ware enti eye testimonial edi ma obi a ya wogina baabi a obefa akasa semasinti meso meware enunti etwase se eye emai yetime bompa ye ne ka che Awurade na ne Awurade hye se ye nye no ye nye submissive ye mre ye ho ase no na ye nye ye kunu ese so boafo no yetumi eye du pepe so be ye na eden chese ne ma bebre ebamu
ebia na wone wonse no mo abusuafie na wote ensem bebrebe entine se wan hye wo ho so a no akoye ne bia ya emfra eno ntine ye kan se wo ye wo ba ya wo ware ba me ti ba me betimi din se sinebo edi ho adanse papa wo ye wasade so wo ba efiade yo wo ye anase wo gye ne menyina egu medi so na medi na nkotompa medi na nu aduane na medi na ato no aka na ato so na ma instructions eba ne sa no na wo nkoye wo yepa emfa ma wukru no odo ben na wo kire odo ne de ben odo ne se chese wukru no wobete na se na ne wo ye bia na ne mo discuss bia no wobeji atumu no hu se ka wo na bia nka yedidi wo a nka enya wo de na so no ye gira wo no mo e kasa kire be ma sim se ye mai ye ebusua no eti ema bebre eyi wo mu kunu opposition no asinchan ene wo mu occupy space and entra because wo mu na wo sika wo mu na frebusia pepe mu wo mu na wo mu busua no mo eya defo ewo ba bia ye wo mu efre ti be ma na kwakoye fese akoa eno ti ne mi bisa ne se wo ba ya wo ware wo kare wo a enti wo ye wo yire pa wo ye wo bia sebio obi ebe gira baabi no aka se asemese wode o ye okoye nti no Sompa FM wo kunu so no wotimi di wada na wo be fie na ne raho bebe bo no so wo ko fie na ne raho because one aduane okodie enye de efie okomu efi na yiri entuma esinbo wonya adwuma bia o enso wadi nkomo sa de ho de kura bi kwa na se bi onware ye miti woni ade ade nya ni nyina mmoa pese oyo yire pa pampa so be so yakopon ani na so wukru so ani na wade na atumi akoso ne ya nu so no yankanto ne amre ya ho ase na ya nu kori be maka wane akanta na ma ya nya wo yire pa wo ya sa no be ma ni sunsun e kata wo ma ni so no ya na enwie peye wo be so medi ye so be ho ase na de ma wukru eno ti ne ameka nyina ne se ma ne awrade ahye o bible mu no yenye ne be nyakopon enso be hira wonye ne medas abije tetema ne akasa che me my lady nyakopon hira opi ewie na topic ye tie sompa me de pa my lady unim se ye wo mrantie bi mu a omo pe bra bi abo ekura vision epe ma bi ni o manante nyamunya nanso yenya enema bi mu a wo system nim no enso yenya wo de wo ka ho ye no wo ye ema bi mo system nim no enema nan bi a egu me krata esi no mo pe ye pema bi mo vision omo do mo vision ye pizza weeks airtime any iPhone enona ema bi mu a sisi wo system nim no omo pe na way from the onset na etre ni pesua sa oba kro no oye my lady who can send be say boni ba oba trimu a okun be ma emema dodo sei ene betimi de ne yire akwaduro so se mi koku no onye da because onam ni nyina no papa ma me ne hwe ne makora ma no ebi ni ho saa emma dodo sei ne betimi aduro afranchene ne ye wonchene sei dada nchene emma dodo sei ne betimi aye sade no na se bema anhia oba papa obema na bra bo sei ene meme pi abraba ye basa meme pi ene o mabusua ntem asei eye ma boni bi asebe omukọ ware wom na my lady say system na ye wom no aware akoye business transaction ye wo maba wa bi yo ho a be ma no okọ ware no wa me ware se wodo ana se wo pe wasetan wa bobra nemom agyapadie bia abeka wonsa wa beye no eno ene oba be peche fa wom enu nti ne divorce bebrebe oni be matena kakra bia no ugya no agye agyapadie ye be sere mema se yema yani enna ho because say maybe mu e system no mu no wom nye wom adwene se wom pawade bia ware nemom agyapadie ne si wom ne so because oba kwawade a yesi wokọ ade ba de a onfa mbra onyaka onfa nkonkoma bema na enipa bia no oba bia opese woni tu anamo bia no hwe se obeni maame anase obeni papa obekom no 70% of ne maame ne papa no bako obeni bia na ne su ne ban bi e wo saa ababa wani mu enti ye besere ma se
Eyo mema papa wo ho. Na oba papa na betimi ama bema bi nso aye bema papa. My lady Nyankopon hira opi. Edase Auntie Pauline tetema. Ni akasa kire mema my lady. Ewrade Nyankopon hira wo ne dey so wo asem a wo de aba ye nyina yesua. Ma family na megidi setifo nso bia be fa ne de. Proverbs 31 verse 10 no or said you can no so you papa hwan na obenya. Sompa FM. Ade ye papa hwan na obenya. Enso ne bo ye den esene ahwene pakora. Na kire say ade bia ne bo odi bia no e din se nipa bi ebenya. Enti ene ya disuade ye mesre Nyankopon se obema bi a wote awade ase na wanya oba papa na wanya yire pa bia mesre nyame se nyame sesa wo yire no me ye oba papa fa ne ma wo. Cause ensem bi ekoso ananse ye tete no titiru ni ye hwe yi so no e ma ni binom ama wo mo akasa kura hu wo so wo nya yire papa no ko hia mema ebi ne eno ade yesi he maame ata wote awade ase ani kunu atu kwan ase bebre duasa ne ba ba ma amom na ede e fa no na se wo yire ene maame ata e de na kire se maame ata wo yire pa wani be ba ho so no wo akum usunsum kura kum kra na woni padua de sabe wa ye ti ase ewuo na wo ne nam ho enti edurum le bia ye nuano ma no binom bible na e ka de a kire yesi wo yire pa ye yire pa ma ye kunom di se enti se de star ma ma no binom o mo bre yenye siefo ene se yenfa yensanya adwuma ene ma bebre na wale me no ma adwuma nyeye ena bra ma adwuma na bikuru ma adwuma na wo ansa na wo be wale na wa wunyini ye na wa hu se se wade ada na wa pa adwuma nye ene ma bebre be titifie ada ntia ni kuru ma na adwuma nye ena brade wo be da na wa bo bra na wa ko wanim eti mesre ema yenye siefo yenyire ye ho ne yenfa yensanya adwuma na ye kunu hu se ye yire pa ye den ye boa wo mo kose ne ma bebrebe aboa wo mu kunu nom ye obi wo ho no kura na woni be ma ne ti a nyame mfa sa ma bi kura na be ma ne pofiri mu na adwuma kura be sen ana sabio yade bi abebo no ana accident bi asi na bia be ma na bubu agudem e ho na ne ma ne ye be kire se bra wa nkode anya de abedidi o bra wa anya ko homa de na de wunidi o e ko basa na ye yire pa edru sochen na be ma na hwe ye de ya ne yakya no atum ba edru mne bi na ho kire so ba de ya ne ma no ya me ma na hu se ye de ya ansoma se kwa ho kire da bi enye no na bible na enu ye hu ko so ba akra roti awade ase na wo nya yire pa wo be bu ho akonta ko so ko gina nyame enu na ko kan tam no etika hu sa awade na wuwura mu no bibi e besie bia no ese se wusom na my lady wo ka ho nidie e na ye hwe ma bebrebe kire se wa wo hwe na tade akra ehye no na wuntimi hu se kala na ye white anase ye bana anase ye den wo hu ni kunu wa abonten a shirt ye hye be ma no de kola aye no wo se sebe empreduasa oba no oni hu ni wo fie eti duru mebi na sa hunidie no ama wa wade ni mu a hon konkrokro nti mesra wade no wo bo mpa ye kura ye nko cause hon konkrokro wo chiri fi eti duru mebi ye ma ya ye ni ye huni ye hwe ye stove a ye no aso aduane anwa edi wan ye lasi anwa wo de ye aduane bro na be na stove yi so ana aduane isi so ana mo ko na mo ba eduru mebi ene mebi wo ya na emoa wo ba pampers betimi aboni fitia no pa akopoma nwumere efi nya de ya de papa efi sebe impreduasa oba bia wo ye fi na ate awade ase bia no anytime bia wawade nyina cause efi ya de a enya de papa da bia eka me na metaka sa ase me say efi ya de ba hunidie de ya duro sebe wo yale kra na wo dwale a watimi se wate asika ma fa awade ne se ya dwale na wo ko dwale awade na ma na ye yie na ye yie ma ye nyina ye yie ma ye ni ankasa last my lady sister ya ofra bro chire ba ye yi sister ya ofra bro chire ba na ni nu ya wu sister Becky be kan asem bi wa ha na eyi ma asem we di aba o se ni nu ya na ewu ba wo ofra bro chire wo ba na so wo ye repent ni kunu ene na kum ha ye dai ebeja no sabio okwa awade na okwa ye se eye me kwa me ye pese me kuminya ka me ni se san de na betimi ye dai aba me nsam bi kwa me ka de kuran ebie madwinti e mesre etiefo ne yahwefo se madawro ma enne bible na me yate ase se yenye wo yire pa na yekunu akoma nye dai e na ye so my lady me de mano asi difo ye tetema my lady ya kasa kire me ma asemu die bible na aka ansa de aka ma woto a wasem na asemu ko modu eye se ye ema ye nya wo mu na ka umbeta ye chame yetumi yakọ enso me kai die me bra yire ediye na ma me bra sasabo ba ye ne ofiri mu a na nyese ama me so kra me ra o kakra
and the man so bebree abom to Brazil a mo cheke ekwanya be ma be fa so ye japade na yesi pinto ama na ye de pause ama kakra na wantim ne duku ya mani kuna osi wo nyina na wo ye course mi kun na ewu la bebo mensa na wo ko no ba no akoche nyina ye tie sompa obi wi na cheke ni ska bobonya no atrase na ho mete twe obi eni won wo sinya mi adbo mi o ye mi kun enwa kama enye ska sei etiema Yankopon adawroma mo amoti awade asesa brain the past for 15 years 10 years 17 years mo amoti awade asenya nyame ehira mo mumle mo ho asesa brain ya mumre mo ho ase de be mani be ye bia no bre ho ase ko nyame na ya do obi won mo onuru saa ni kun agya no sebe obenya be man na nante de but wo nya be man na ka one ne betena aduru saa tam no yo baby won mo aye shedad ni sie entsa na kire ye ne pie asem we mi kotu free bible nim wo se wo de wo kosie ne wo yi wo pie owi o sanso do wa be kire ye na nipa bi ntiase wo yo ba na che ukunu ye wo sa no onteti mu Sompa FM hawa tobu ase wo ne ma bebre mu hunu hawa be sine ukunu na kasa hunu hawa wo sine abusua no etimadi nkomo hwe wo kasa ye ne wona muntuo ne dwane die ne ntade sie ebebo apa asem ya pemme na so mafuto kakra bi nam de ma wo hyehye wadwe ene maba wona bande sesa na ekono amoma ba ono wo preja pade ono wonfa awale no ono se awale no kwani old boyfriend ane wo dwene no ho odwene no ho because ebie kro ne na wo osu bia wo ne ngo nti ono wo dwene no ho enti se wunya bema sebe won so badwene ma wo a tobo ase na men konko pre ho enkoye nieme bia be ha adwene yo ma bebre bepim samre omni kunu onya bisu da ba obenya be ma one ne beko ba onya kunu da biko omimodua my lady esi ne besa so asi because onya papa wan to ne bo ase antena ase ene odi abufuo ntokwa na akotwempre na akoese miminim sister bia otokondom packet mani kunu ene ni kunu asatwa na wunsia omna te Holland bani bread ho ase maledi nyese bia mekase bi obani bread ho ase bana ni kunu so ye masem ba onyanyansa minim ba ma bi so no we ko winsani ya na na yire ye Pentecost decrease otoni bu ase mani kunu damwa asoda na bona omoba pon no satamon na ba ma no be fra oban se bramienda but oban so bread ho ase enne ko wi achi na oba ma na bo na baso wo asodem akotoka nya man se na me ko winsani no etietemire no me yire anya mimu eninti ne yede ye futu sem se uyo oba na sabri what na wode ase 10 years 12 years 15 years ya se de tie bia bre ho ase kosa na wo ubedi nkunim amma de otie kire ne bedi ebedi nkuku Sompa FM ema mo makoma ho na mo ma adwene eni yesu achi na mo so monya awalepa obabi won mo a oye oba papa o but we nya be ma papa na nso bedi nkunim etimesrew ema mo yemle ho ase nyakopo be kira ye ema mo ma yemre ye ho ase ene ye case no de waba no anya tiara se ja Benjamin opon na so ofiri man so dantano nyabotre na yenko give us mransa ne akoma so dantano ete say asiri bura ana de na udi ya di no o baba mani masresa ada opeme me opeme yo me hu bia na mani age me sa o maami ana on se me mama sa o geri how far you have come with your journey and your story ntiana umi anu wani age and the human aspect of you know so thank you very much sure oh, Yama Ghana for Kwaba, Nayama Wana Hamfamara Santa Manager to on Sompa 93.1 live on Sompa Television. Moti and Casa Brady near the Apomoding and Nkomo every Givers Herbal Center, Quancha for Penning Dr. Solomon Kwabi. And so at the Anona Doc, see Mr. Apomoding 170 Sena saying Impa.
rest assured say among common family within the next few 1 minute and up on within passion kwa mo peno yakopon na yen so na wonsa atimi aka no fan yenro ahodo enum awo edwa so emu mienu titu na ye hie ene awie no ba bebo ho na nkomo give us herbal mixture a draw and so ebo na malaria typhoid and I fe join the situation and so e dey free woni pedi eni mo na fe as serve as immune booster and so the ama winipedia no na baby Sompa FM give us P capsules and I give us co capsules and so aboa na ene mema won mema yon so timi aba from koko ni amama e winipedia ni mu dia aba wani so ama wani so no wasom aye won hene okwan wo minimu no atimi aboa na afia tuning na say de afi hono metu tie yen our commercial camera Michelle fire number friend and more and come on 0543 222 470 0543 222 470 na weti many and abon common up within passion con wopene yakopon enamien so na wonsa enso etimi aka no project kan nation to say baby eto nro bia wo man Ghana money titru enso any herbal shops ahodo ni na wokwan sister say pe give us yen product ya me dia tuja ya ba be bon common so e dia fa ho say ya ma ofofro bia say need give us dey ne pe and as simple digima to say give us into jam Manje insist na yen fa the original give us no and fa e ma de na ka say ni o ma mienu and I give us a dia come upon so the kind say ya bo ma wo sense of urgency enso etimi kan sene ebeya yare ahodo beba ni pedua ni mu so no onyiyi mu de bia mekasa dodo na agigi yare ahodo aba ni pedua ni mu ani obi nya kidney problem na order dialysis so na se oje ayahwa aya na ho keka no e wo hworo enam so gidi se nei wa ma na ho keka ankwahwe betimi akuno no kre san so na ne unya malaria typhoid na join this na simple se immune system no eba fama san ho keka na de kon eye kidney no fa san ho keka na efa ko enuru ana simple yare ahodo a yenuru no enso timi esa san so na we ya no edi free hono ma ton no ne keke ya ton no ne de ma ono na medically ya church on ma hodo we ya M1 nipedia no na atwen ho ade afiri ho sene ye be ye ne oto ye do ne be na de djuma efficacy rate edro na ho den pa no onso betimi ehu sene ye be ya benya value for your money de bia meka so ma bia face de fa ne sa political instability to kwan ketenkete menteme ho ase a Sompa FM police for corner so one mentimi anso anu the last point of kwa ne de we ya kwada we ye panyino obi a sure ya shafo sanso na woni pedua ne mo the last point of kwa yare bia ehwo e de fa ne say immune system now immune system no it take a majority share of ya woni pedua ne nam se ne immune system na swan hoden se meba forma kan ho say yare bia beba ni pedua ne mu bia ne betimi enso atwi e de afa ni pedua no so nansa na benya de fa ne say a complete healthy immune system na I guess one of them give us herbal mixture dra and tontom eda ho na we immune system no e dey say your component ahodwa a war ni pedua ne mu bi say or white blood cell or bone marrow and afi or thymus and a complement system any afofra keka ho eno ena e ka bom ansa na wanya de fa ne say complete immune system na yankopon di dwumadi ahwonko kra scientifically ehyenensa say na de fa ne say recognition and identification of diseases and infections into immune system na dwuma say yare bi e beba ya no obeka ka na wa sha say osa e de afi honom into bi honom abon say wa yare ache wa hu expect wa ko hospital wa no monu ahodo bebre na so yare no ntimi nko eyedi ntia enam say ene dwumadi titrupa wa senka ni immune system no eye na ka ka yare no nanka sha say e ko de afi honom no enya de setimi ya na senti yare no atena no so ache mesel and men compromise on your health per give us herbal mixture dra and tontom da ho na eto na numbi a general webinar dro ntine men tenase nansempo men twen akopem se obeyare ansana ne wape yenu ne be frey on 0543 222 470 0543 222 470 na wetimene yen enso abo enkoma na pomodin passion kwa wope no yakopon nam yen so na wonsa enso wetimi aka ne project kan national to say baby eto nro bia wo man Ghana mu ne titru Sompa FM about shops are doing na kwa insiste say open give us about mixture dra entontom enso eda ho sanso na afi malaria yare no eto ase
and so at the free when you pay the enemy na de bia meka say ya 3,500 species of mosquito mu ahodo onko ade common one spike any the female anopheles mosquito the malaria area neba and the male mosquito it is on who sent tontom e woni padua nani nan so on ka na the male mosquito na am so no on hia omoja mfa nya hwe nti ade a get the power flower ho e fa ne sen nectar eno no pe ne moment tontom oba de obehia omoja no de atonkosia to lay offsprings on one kasa nensa so no makoso multiplying numbers na wono ma we na chen nti or the plasmodium parasite mo wa ne gu ni padua na wa twe omoja it is ne wa wonder de nti a entontom the female anopheles mosquito ekaw na otwe omoja enam so obehia omoja na de atonu nkosua and then ni papa moja no betimi de ayesa nti me so se nei mentontom aye wache na amamso mabwenya yare a fe ne se malaria yare ni bia de be kan for de amount aye givers herbal mixture dra entontom ada ho na wapebi na wa no me show here live on TV abon se number no ego wo screen so no enso asobeje bre na watch on radio 0543 222 470 0543 222 470 na wetimeni ene di dwuma de be mo so wanya malaria obon se ulozi anasimpo okon no aduane sanso na afi wa post sha asese de ben eya ohia opai fita te se de se bia wanyam oyoba most especially wenya na bon kai ya mo se no kra wanya yare a ye friend se eya malaria yare ni bi awo ni padiem join the se beti wase typhoid yare no so tu ase kofa bai eya salmonella typhi na science amaya te asese inuane ahodwa eya contaminated na afi enso so eye insu ahodwa yen treaty amoamoa wamu sa two major avenues Sompa FM yenya yare fa ne set time for the area salmonella typhi mawa no enso ede eba na de be mo ho se wanya bi eni obosha asese efno diarrhea ne constipation na de ne ho enso gym prolonged fever otimreyo ewo woni pediem temesro Pegivers herbal mixture adroni bi na FD Joma mesro G number freyen na ene bibibia pese obisaya no wetimi nse bisaya number no say WhatsApp number enti se ne opese odo WhatsApp message ba obetimi enso aye ne sabe free on 0543 222 470 0543 222 470 make us say abetimi enso afre na on the doc enso atimi adi en common na bibibia wentimi anya akwanya ambisa no ofra obetimi anya akwanya na wabisa enso abo hono ya sorry so would give us P capsules and I think give us core capsules eboa na ene mema wo mema yo enso ekofom enso tinya boa tinya kopon yawo na ye nore asase so procreation enkoso na kwan ye befa so ebeye e de edi kan pemu hyamodie ntene ye koso na ye pemu mudia na de adverse effect nsunsu anso ahodo ba komienu miensa bi ebeba ni padua no so na eba ni padua no so na ye be ma wontimi ndi dwuma be kan forgive us P capsules and I forgive us core capsules and so atimi ade amawo na apomodem pa no won so watimi and so anya no fine pa na bibia ko as ye de amawo ni padua low sperm count ebetimi and so aye bia hunso ni ntimi enwo ba ni na ebeboa na asiesie and so de afi hono mene o mema ya moja ntimi pumping through arteries and my veins abo be ma ebetimi and so aye no sa pepe so na afei wona kokko ni amaman ewo ni padua ni mo wani so eya ohene mesrawa sum eya ohene give us P capsules na core capsules ebetimi and so aye sanso na wana tenka sem ekofom broni so low lipido yo ba we be mesrawa give us P capsules and give us core capsules ebeboa na disagmedi ni ngana so etimi dia ma obetimi no be metimi no yanom and so edibom na wapebi na wo de adijuma freyen on 0543 222 470 0543 222 470 also me hoyosri wetimi ene ene din komona apomodin pashonko a wo pe no nyakopon na mienso na won say timi aka bidamase enso yadase shesi kedru for kawan sadia obi enyina nche no mra abusia twen kakra na yebese eja nhome yebe wura hwa na yede aye enkomo aye boyi yemi ahoma ntum simedu na yehwe oyire pawan no penya ne boardin si awene pakra merafu nti uku na koma ida wo a uku betimi de wa ne ho se me yiri ni nyina ye tie sompa eno nkomo tie so we oba uku betimi de wa ne ho inhyira no so wonte sanso a awie bedofo sesa why
na ebeboa wa sɛdeɛ bɛɛma yini yɛmbɔ mpaeɛ ma ne yɛ ɔbaa yini yɛmbɔ mpaeɛ ma ne yera na brabɔ kɔ yie ne medɔfo bɛɛma bɔ mpaeɛ ma wa ekɔ yie wa brabɔ kɔ nim. Hello good. Hello Good afternoon. Afternoon me yɛ tete maaje me so se yakasa kyerɛ mɛma. Hello me say good afternoon yɛ tete maaje me so se yakasa kyerɛ mɛma. Sompa FM. Hello efiri ha na efiri MTN fo maami esre usu akufu ti di MTN fo de ye Ghana ha yi maami ti betumi atana network ba kwa akire ni panyina dogon akire ye dwon sei akire ye dwon wentere yo Hello maami ye tete ma o Jesus say yakasa akire mema Yakasa mema yenti o Pepa cho me den de fia sewa. Yo me. Yakasa free just so. Yakasa mema. Efia mentie wo ho kasa yetie o. Pepa cho yakasa free just so. Yo. Me say oba obi nya bema wo don de na se so wanya bema papa. Yes, let me kunu ya onya Benjamin Osenya for Shadi or Daddy at secondary school. Menya bema ma. Ayana sometimes the mother worry send the CCTV so they dey make us say, hey, that's what me bana me go me kunaba so. Mo. No me to sorry how much so bomb paya. They let me to be still bomb paya ma me no me kina hu amentia se. Yo when you. Obo be nyaware panata so we. Obo be nyakunu panata so we nyaware pa. So ni mu yiye papa. Emma, I was so yakunu mu ye. So so kunu do I was so ni mu ye. Na me kunu say nya kometin so na ma sorry. Mo. O fi afraid bomb him. Ya nya ku e me do papa na me nka ho. Pia. Nyame shiraw. Wa hunu. Bro once na ukun bedo eye biblical eye wurade asem was it women be submissive men love your wife ho brase no ba wodo no beba tu penten a ene ono so di se kan be hia. Hello biblical theology. Hello patro ya tete ma o the kasachre mema mo entio ya eso me de me kunu be wa me ho na aware be da efriye nyina yemi It's not who say, me de bed in Natu Kunusua, Emma Warren yet. It's in Colamians or for school fees or my bus fee, no feeding fee a day. Now, can bus fee feeding fee bomb where there's and chop money. The medium who say, Sami Kuya Wayne, Namis me a Juma Yamaka. Me so man je chop money cry na me my fan is me na me nie aduane ama ma enye dia en se hwe e san se ni no enye me ne tibu ono wo krofo force na me so krofo ba me na nkwala me wo me ho so ba bi o ha ko ni no be ba choro na me fan se me so me nie aduane na me menye bibia en se hwe en so ba bi enya chop money a any asabu ebesie baba no achoro na yentema ma me kunu ko fa me chikakra na kakra no ko fa me cho hu se be ma na bi kutu wo ne yere ho pa nto ba no bo modi ahwehwe me number efrem no frem me ka cha ne se oh oni mi kunu ntna na emo no oba na ye be hu de eye ne de mi kunu so hu se oba na hwehwe ne number ya frem pe eno o your friend saying ojai obano na behwe obano so be kumini mikunu enani efe wono ntim obade enye man ketenkete na be ma mu Sompa FM yara se obapa waka bebre. Hello obapa ya tete ma o yes asase mema mo ya de chese show no mo hwe ya wada mu nim de ekoso yentie o e ba to men so me do mi na bato no
a friend do your boss. So you're there, ma, to be kind of making. Oh, yeah, you must see a pan, so many of the animals, so never. You are teaching the dance in a panama. So you must see a pan. May share, now, one and the after the man, and the money be ye. Money be ye, papa. Many people see Yamia Waduna Bema Papa. Then you go point to them for one and I'm watching. And so the Yanka we can't see. Next, I'll tell them now. I'm ready to jam up and fire in free Okonoa. No, what Sire Queen, about that is 7 focus to about it. One more federal Bako, Obagi New Suban Sabbath, Ebusi. Hello? Hello, mommy. Yet it's a mao. Yakasacha Mema. Emma, uncle. So, your feminine, I am a Kasafi Agonako. Central region. Mama, like when the Mama came, Atomakumaso. Atomakumaso pa. Na mama asem me how me no ba biti me pegel no like me na ko tu edwuma akaka mo wi edwuma na ma attitude again e dey mam no wo be wi edwuma na edwuma di me no ka ti ai oni me na ti o edan yensi wi ba ne rent na ye wo misisi a na da bi a me ko me ma me ho bi a me ko me ma me ho wona na wo me ko mam wona na me ne ka Sompa FM wona na wo na Bajo menene wo menene ni ba empratwe na wo de ne to adwuma bajo an adwuma ahyehyɛ di etinya botere wai na hwe ka kebia I say sia ka kebia na okɔ no ma me ho ka kebia o okɔ no ma me ho tia sɛm na me no ka no wa hwe appropriate ya bɛkye wo no tie sɛ no nyame ayɛ wadom when your friend red flats wonya nyɛ ne ho ade sɛ be ha wo a papa to America je wo kra nkwa na nyɛ sa case we da che beba table yi so mama che ti me pa cha en sa wo hwe fatum pani bi anim na o ne nkasa se sa na ti a papa mama me twa no me bi atani ni akọ abebi okọ aso mo ne na akasa ba so papa na o ya jani je wo kra nkwa na wo nwale no enya we wa hyehyɛ adwumadi wo kwatwe mpra na de kɔto adwuma ya tumfo amuntie wona ade oba atwempra de kosu adwuma kanya ba na so aisha adwuma di wo so ho adwuma ni we wo so lantose broken heart e brade nka why boy so stay wo yesi petro gina ho duru ha oba ma silver cup for last one hello afternoon ya tetema ya tetema ma enti oba ya bi Israel because it's a boss Yentie papa yeto nkakasa ya misha opa me ufutu me dwumedi a wudi the tasho opa na the tasho ni de madawo ma bi so aso o voice ni agada dia ma wa na se mpa na mara esa emudi ehe se me obebire voice ni mo obebire de emudi ehe na okay yo bi ka so sisi ai Sompa FM Ya Israel, what was the comfort of us on TikTok and social media? Minim papa. Ya Israel, no abotre. The fellow of them baby. Ya Israel, papa bedu. Ya Israel, radiation drinka. And I was meaning about Ya Israel, what? Medasipi. Radinyo. Ye beba show ya na we papa bi. Also a accountant. Ewo SDA school. A friend of Papa Haruna. Or see reggae dear. Woo. Yamishano party. I would say Sompa Nkomo reggae Wednesday. Piwak say a trip. Garlic Mishako. A shua, a pie, Tinia Coco, and near Kahway, and moving fast, and watching China. O 9 on Sayoti. Wow, I'm going to it to us. No man, baby, so ye 0248928824 TIME
kope na no entonto mfeli nipa bia enti kope na no na mo eno die etu sawasa wadwiba krosa na pole ona ho bon ne asenka nyina obenye golden dior feminine aba ma me odi for pokobra me say December yi o ma 1000 na me gine ma we bi me recha mukwa fa woshim afa hukurum ne munye hwam ye ni kwa beti bia oba wachima ka watwen na watwe ene de abai wachima ye netwa ya oda be man atento no de ko to kan de tuche ofuito obejao golden dior family washing fa hukurum kamwe enye kama be hukurum no na u spray mu na etu emo ni nyina ase golden dior family adai my lady the sisi ma no amana yi kwa Godi mum misi mo here 1000 dudu mu ba ko 0544 December me chere super 19804 nkra 12 year 4 ya jetum say ye go fine numbi eye Ghana koko ne de aye emoje bro boni padua siesie nipa no na wow this go for about male don see ye momoja bi o dabi na wo hwe se twemboja eye grow for ntia ema omoje kama siesie nipa fa nkodi pa no so omoja aso ate fanu bi why ade awie na auto eye grow fine oba wa wo na be pie eye grow fine oba yo na ni ayetu eye grow fine na grow fine digital Herbal Center kama 0244 596 532 Hadasa Travel Services eno de wo di America lottery eno ne de wo kro mesrewo waya woni amanyina yenye kapre free bonto ji number no na kodru a ene hia adwuma two good man odi adwuma ma wuya na wo ye ma be da watu etia ne kakama dibia akama 714 368 Obo Herbal and Adoato Adomanu Dr. Ben Mechiapa every Monday to Saturday was a bra na me hwe oni pedi eno de e Obo Herbal Obo Herbal stroke diabetes Obo Herbal infertility Obo Herbal eno de gunkwam abomu ewo ni social de enchire hwe wo akrakra me no 761 na ebebuwa ne 508 Ghana growth pedjuma ye wo ya brantie ya babawa entra sem fa wonsa show dem so nam TV kokko pedjuma na ye fa phone for people 0308255775 Limfi ye wo pese wo Sika and now Sika sign udofo na no sister mama name me ancho African countries Europe USA UK Canada Odiane zero promo code Sompa key point zero transaction charges 1 to the coup till simple Limfi transfer no a minute na edem Lawson beverages man capsules ma mema ye no makoma yensa na abedwa Dr. Lawson was say wo fa ba bia obenya mi no bi ato kopemi na no na wo beti se wiase ahoye de pa Dawood Dr. mi panasem say oh diabetes pressure le kira kwan Dr. Dawood Herbal Hospital say ade a wonsa Jimmy edwaman ene krono onom 360 capsules na wo de ointment na massage wa pono poso na ugire mu a ugire mu 012 Edusan Herbal mesha wose madansie nie mami me panasem pa o because onya botire tu edinu di frafra ma wo de o wo hwe na kira kwan na so ko dansie no na wiane anadwo ebeboa o na abo mo me ni pedo na ka ho en fa massage wa pono po nyina so sisi no hwe na anchia me pacho ye wo swame macro boy station 0500 110 115 AM home care abama ye ne ye maame ne ye papa tifie wa bere wa wo ye nurse for ya titi wo mu trouble kire ne ga wo mu ho fe kwa ye be ma papa ho ye hwam o maame ho ye hwam ye you pump person sisi wo kama fre wo na ombabo apa ba ye achamfo ba o bedwane akọ eno de etu ase eno de ye ba yetete ehwai ekuratu eno de funwi ekuni penimu ase e mapampa ba ho ko hwe no ba kira kwan na de ho ne koni pem 004 ya de nyina bedwane case number 1 Benjamin Wapon ayin wo fra wa ba ye manso
Dantano. Oye complainant. Respondent. Nanam Ponsa. Wanusu wahi. Abuaboso. Abuaboso. And wanusu atia tongue. Ya ujine. Kwa. All day in court, Abuaboso. Eja Benjamin. Wapoche cheku. Madam. Mi uraba mi show isu ame wa Bible, Quran. Bodu ya bibi focus ya ne shinapo de na ape. I'm Bible. Ko ya sorry. Ko Pentecost. Yo. And you praise the Lord. Hallelujah. Peja. Bodi ayam me. Me. Kwasipon. Mi kura Bible. You kura Bible. Sasemo ame be kan. Sasemo ame be kan. Nukure trodo. Eja po mo ane so. Mi ni tro. Mi ni tro. Onya me boa me. Nyame boa me. Oda. Ego ko Peter so jedi mra. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentumi pon sorry. Wo na nwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bia nsa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jani se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema woma manofo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P. Work 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny.
cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us food. Here, capsules. And men what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us cold capsules. A painful a batter, one more menu for an quadra if you do me a nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi, oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Who's a dawo complain with sisini kokua. Epe ajiwakade. Enu hu jaka sepan ne. Nkodi brew. Eyema mani mema. Eyekoko ni sisi yari droke sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na edusa ya wasese me brabo biye. Sudi, maybe come on mami adwamo. What does ye aye chima? It's a living testimony. Kone kwa judi. Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just attend for. Kona woman kwadano for. Any the only fear do me. FDA aji edwadi enkratoi atum. Hello, Ghana for. Ella one kase. The machadie. Nenye so say yare shrine. Yare shrine ampa. Nti e pese wa o so odi hie bi so ye de o shrine. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no beti ya yo. Dear talent na ho. Say ye nyum to. Got me down to yes in my body. Oh baby girl. Telling for say, such as the apple moja to do that didn't show for. And I said, it's the show piano. Then person can say, brother pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize pay we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL, phone number 024 921
6952. Hello, me grow fine. Wanu muatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede ekwetia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wutumi didi grow fine herbal tonic. Wo be bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkrato yi atum. Mama's Choice, your favorite. Yamba. Hey, Kia. I was saying. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy na when propose mamia. Nyebekesha. For my dear mamia. Hey, Yamba. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Mama's Choice, now Papa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji ejodi nkratu yi atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asan gina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonya mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esan ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye ne patishu Bank of Ghana additional tumprekope. Obi bisa say why and obefia air bonus samrani. The one, the only Lemfi. Cheodofo UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Yama iPhone nyina kwa ba adofo a wodi won ma woda yantim firi na afi yenkwa Japan ho na de epam no we ye pa kwasi wodi na woda firi ne maame Jennifer Ado ane owo America pa kwasi ese friend superstar wonderful na wodi na woda esro nyame nhira ne kwatenten amen edema no we so amen Ramadan ono so edina oda happy birthday Shadrach Miami PSA Shadrach na ewe no Ramadan ani Sompa MCR na ewe amen Ramadan so yesro nyankropon Allah se o ye tie Sompa we Doris Osuya Doris oko Amsterdam ohini ni fan club oka hu bi ya oka club members me kwa kwasira no Amsterdam Holland definitely ube hu yen ewo ho ne do do abebo do fanchi oko do ohini ni na oba UK ma Holland bibia wona mrem nya bojeje na yebeba na ya be bibia kama Mami Usia so nyame shama wate nyame man kwatente ahodi wom omo nkwa ho ban amen na wakoso aya doya ebros wo mudi ma wodan nyina esiro nyame shira edema edapon ede na esi pacho meko ayi manso ababosu so meko tome normal ede na ma MP3 fidin kitan de bonyum no asem na mete wasa ma hu bibia na sem da hospital Mbisa baba na se ada ni subiri e woso e ba cho da bi Sompa FM bibi anye me woto ne ma wani te na ada hospital be clinic e wo kromo no e wo manso ayi ababoso okay nam se na ha nam se hwe ka bo wa wo de wugu ntuni nam se mi huni
no so na na kola de ka bo nti me sorry ya me ye mu se me nfe nyina week emi ya straight kwa emi ya na me sra me se me pese me kodun so ti me kodun so ba ya na me na ye den o me se woti no ma ho na o me de ka bebo esika nyame nko a wasika wo fa me tiri sukra na me se nyawe na de oto ka ne ba wa hu be te se me timi no ma ho enye ayo e be bi o ka ne be bo wo wachi ana peme me hu hwe peme ma me ko se ka na se me hu hwe ana me se na jam me hu nana nana ben abo so ni asembe na papa ko fa bremi wo he de ka wo na kola ko tuna busu apanyina ni se me ni mikro mo mfi ho ko dwa o chine be wi ase ni e frem opem so poto so ba cha wi ba pedi ada wodom ni ko dwa nti e ba sa no anam ka nana se so be me den na be wo den no ne yi wa free hospital da bi se me ho na che me treatment na obehwe o de me ko fie to de me ko fie no e Japan e di asem no watutu aba afrase ye hunu de ekosie hwa kasem mu na kasem o ti oni e ma ho ka bebo wa hu hye wani so ti ona wo hospital na o mka cho se nana e na be ka bebo hospital di ho say we do one day oh ene ese ne mi se amosa e bo me pa me to me bia na me fem pa e bo wanya say je na kan wana e ko bi Sompa FM me fe kafe ni na ayuwa anya yize na se me ntimi se mi obi anfo unhufie nhwana wona mo enante achi wo de nante ntia se me nante ejadie na dia gana se die wa we na do ka ko pre obi a mi do nyame se ne yale na tiete me wa fa premi obo me ko she ka na se na one day pe uma ye yiwo se me hospital ko bi da met ma fro obi kura mana dia so da yan ka se obo abato nsem no the way wo ka no NCC somiti ye de evidence ni niam na ye de adwuma na obi a wo se ka abo wa dwerega wo mfe na one day pay you do akotasa na do ase our drugstore my dream akoma ko 3 bi na me no mo ye nti me no at sport am hotimi ye but if you want my Japan wan hwa o case medicine si o ya ko ye bombo kratio gift of akojo papa na Yenya ye tie Sompa ya ko ye te se dam shiti bi si enso nka ya sempa na so na sem no hunu ba bia ya wo defa ova yanko ya nimu grace gefete ayo na ko wanyi wadoma no mani gi ho wan hwa me de akọ ma ya hem bag ayo mo buru ohinini premeni mesre wada mesre bibuso na adan wayi da bi asi ho a ya na ade bo yirege no ana ai kuada na obo yirege no ene fam kwa ho ayo mati fam kwa ho se yirege no ene ha ha nuro nenam nanka meboa no kwase ya ubo wura bi nwom ye frɛ no ko chida ono se dua ha han no kwase ya oye dunsini kase pa wa wudi nyame mfa ne kransi ho na me dege wo no Sompa FM me yonku bia me wo faase bi ono wo wu ye sabruchi membe bia me se frɛ ho kote ya na edine no na ayeme tumi mo ticket ya se hwan ticket na we as a bruchima me be kura me pesa be koso pa e fro ho vagania nye obeko ho uja wo yere ho e kwahye ho amfie du e kwamo ne oda ade wo hye mu dada na be de enti ye beton aduru grace gift ho asem ne ye beka ye ba ne se ya adunsefo akuku dam ne atena se oba ya so ye ho a ye wo adunsefo ma akoma nsia me ko dwo me so minim nuru me ka ho a enson na wa wo hwe itire nson e ka bom na wo ya de kura be pon ho asem akodo kuro nipa wo ba na empanimfo nkokurafo ne mirewafo yi ka itibo se ya de ne se tie bia betene so atua oni ba bia akọ fidikese na ache no enti ohene ni dwumadi so na me ka se nei efiri ne edekọ broni se from today onwards say ya de bia dokono na wo de achi na bere adunsifo agwo mo de akonfo agwo mo de emu asofo
owura yi nkrofo yi omunyina gigi wo modie na nso so unhunu ba bia de pome kire se menyade nso mente apo obi hu otimi ka se na se hwe enye o nso wo a wote woda wogye mu no na onim se de esi hyehyewfa owura ti ho se ne mfia bubui so wote wo kama o nso se awi na mpada woninim enti se yade bi tietew saa no wato ho pehwe obi ho kro otimi ka se de aduro no kra de ya owo mefame na yade mfele aha so my grace give it in pre ya semo e kan say e frɛ no were grace Sompa FM clinic were form a kyerɛ sɛ adunsifu edu o ma bi gu hɔ no yade no kra kan ne ne yɛ nsa no say wo de bi ayɛ wo afabra say pa sɛ wo ya nanta sebe wo yo ba e ma nanta de na nke yɛ nsa mema de ne yɛsa esanse me ni free ya ba bi a meduri ema sebe omo ya na ntana se murojo no miensa no maka hwe ni nyina ye collect 10 times asante anchi menkenfu tibika kire doctor se oba bana so ya na nta mo ntene no wotene na wase na ade ya wa de fade bubu ni nanu mu ye wa de no e bi anya bi abubu ni nan mu na se wonni meyire e bi a be kase bi na be pe e wade hwe wo de ebusa mema no mo hie buso wure hwe enti yade bia achacha obetimi de aba eni fra edi mfie dunu ma na nya ya fabra silence emu ni nyina wo de fabra se ye krofo na bene enti bra na suroku de ohini ni ebe ya nka omo empe abasobodie bi anase aha yekura yempa abasobodie anka asufiti mpanimfo na ban momomra ye ho na yesuroku aduro no yemfa bi ma asopitifo no ensisu omo na stroke ya eyewo na so fa ba bia obetumi adaduro so anu madura memre omunduro nso na kakraka o aduro no kura wonu wi anu ame on na kodidi biem obenum akofi nso obewo ade nso ehu pumasibere ho oba grace gifta ye be boawo ama wa wani agye ho ama obi hia wo a onka se stroke ayo oda sei adanse ne ba na eba na nsanya nurse ni na tuo na medi entroi stroke fo omo ho to omo wo hwim sukun kwantanan so asuofia kwan so wo hwim Sompa FM ohona grace wo ana nu atwemota petroleum ehode esuani ensase ye ka kire wo da meka yanko bie bi won kran a senka na minim se senkran fo e ya desa se enuro nkran wo ayo ene omonte he enkran omo yade rof na adanse a yesesa no ho no esuani ensase ye ka kire wo enti genomesi ne bra yade bi e hawo bia jemre kutukura afabra wo hwinti uti kokonu akura afabra na obaba betwe selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 ana selo 246 0246 518 518 selo tele 003 selo 246 0246 518 selo tele 003 mene adokotafo nyina bofo Gabriel enenam yes ye better tif was say ye better sin so grace give them bia no omo ye omo so no mutie yenye se wo hwe yade a eti atese pa wo be hia no e ma pa na sa de ye ne taye wo mo wo be hwe no na bibia be fuwa ne minimu twi ye se ye friend kompo brother so friend good very good sa yade ne ya ye ade bi a e ya se ese ye ma no on se wo hwe a e ye open no disfigure wo ofese den kura po no disfigure say we mo nyam ena e ya e bi ya pa most of them ya na ya but say ko ye kesi ko du ba bi a na wonya neck problem ye bisa se dia na de ba na on se nkantiti no so be ka na ye mpenifo mo de o mfie so na taye wo mo but today from 40 years e ko no wo be hwe no dodo na enya e ma de ne ye because on se thyroid gland no the way ye minimum no and na say ho a na ama ye minimum ye den e ye kese no e ye very sensitive to hormonal changes e ma so no o mo taye nya hormonal changes due to birth awo so and menstrual
problem omo yeden omo community enti na ma omo ta nya sa problem no but ade etade sa iodine ne eba no my friend say sa compound ba no lack of iodine obi lack nuane nu obi friend say iodine asa nuane nu no dodo na green leafy vegetables so vegetables ha nuane a green no enu mu neta wo pa ba yesu ye konko ye nkrofo bi ye ntampe ha nuane ye mpeguna we say omo person ye hwe ye wa haban bi your friend Ademe, Sana, I before friend. But a big friend Boko. One of the nutritious. But only say Drew. Just will be sugar high power. Oh, Fasadi didn't be not blended. No man fan, no nanajo, no fan nana de chiadi. But young penty, we don't know the benefit of it. A much iodine, something like dandelion, for instance, the same. Share adding in Nigeria for introduce Sadi we say sabi bitter leaf, a young wine. Omo get the name kwine. North, ya the bitter leaf yan kwine. Because when the effect of bitter leaf can ya de kitwa. Sa de no enti ne ya ka kire wo say bia obi anya kuma ya de. So anya stroke ya wo kan. Dia e ma grace gift ye grief is the man for the nim yen e stroke na wo. Stroke dia na. Stroke ni ya wo. Ene de awo de no kura nkwa nimu a. Ya boa ma awo de no nkwan den ebam. Ba ma no abana wo to no. Abana wu enti e kota asasipa ni mu a entimi mfifiri. You bet my boy ma abano and why then abam. Sani a person no. That's what I meant. And be a man no so sabi one problem omo prostate ayakasi obi ko junso na kam. Na junso na saka back to the sort one. Mesra e create infection pa. Enti na omo prostate bo infection bebre ya den e ka ho. Cause junso na saka obi wa junso wie. But onya bi she na ade no. Na junso na sa so ne gu ade no. Junso no so ya infection. Now the problem here is very good. Entino free ene na ochina ekono prostate one be ma be what 40 years ekono for grace gift na ka say me person be checking prostate and the free bone to checking it there when you card untuata ku sempo ya check ya e ba no so muntie munni prostate gland e ma wo reproductive system and to won so dey one hwe ye na say hormones na anye balance da utimi nya bibia friend fibroid se ka se mani prostate no omani age mo so mo fabro so sa ya de no mo se se de no mo fa nto has of anya fibros anya fibros we ya de enti no mesremu a obi o problem bia yentimi mo ya de ni nyina din se ya sikiri ya de se ye mo jamroso se ye stroke ndudue ana se ye nkotodwe mo wiwe ana aposo ana se do 70 shewa ana even poro yade ahodo bebre a onya yi no bra grace gift never sophisticated machines nyere en fa hwe omu anchi ato no so cost wachi na che me call ye no manya problem eti me srawa me nyini oba ibeka ma lawyer fa no poma ye fancy a ye kira kwan yi ohwim asufia kwan so a ohwim sukun kwantana so na obesie ubusa grace gift obi a be kire e ho fe enso ne bo anya de ne ana nu atwemota petroleum kwapenta tan ho nu atwemota petroleum ye ne family laugh enkwada sukunu na ecopotis cello 5 tele 2 cello tele Sompa FM cello 5 tele 2 cello tele the chat for cry cello 244 126 123 cello 244 126 123 order Japan ka wasem ni ye na wasem no o ke kan ye hunu akire hunu anim e na wo obi aka abebo wo no wo hospital no e wo hospital na clinic me o ntimi nim se ala se hospital se clinic ya jamen sa second pa na abayu o si asam no de wo wa wo e Japan e na wo se papa no e ye de IBG IBG o kranti we ya tia tomu o ye nyina ye tie sompa we ale na ka say ai o fa o me ko hospital no ana to say o me ko hospital na o mo ma medru no ti o ma medru no e de mi wan say ani so ateme nti am bisa ma nyo na so da wa sole se okodun so yi na fe de om san do ko hospital na hunu ani so ate wo
edi asem ni abiji nti hono ana me ka se tisi ha e no se ka na de ka na bome de on ka na bome na ka se ni se me yen dem because me hon to me ana se ni yin kofi ti hono na de ka ba na potna ka ni ti odi me ko si odi me ko kru efifi ka se mi si fom ti mi si fom na e ko ye ni mo an ko wura ni fi no ka se mi wura Sompa FM ti ko na se mattress ni bibia da ho ana sana he no se me ho na meda ana se na ho na meda de se na ni se we yi da ma se ho na be se o de ko ye no me na me ni ba bia meda ana se ho na meda na se ba cha mate na ho me pinsuo ko gu me ho ti mo na ni nua na ni nua ba ko oje nsuo ahie ebi mi ame o mi ame tre na santa no ada ho nya ada hospital ho nya sei one day dako ti dako na chi na na de udu ko ni fie na de mi ko ni fie o ma ba bi dai na ada na asu ba bi a wo uni dai so o be se me ko fu ni to de mi ko fie ko dai na nya na asu kro no ni mo bi a wo mu no se me o ma ye ton no ma ye na ko ton no ma no ye se me nya obi a wo free na ko ton ne ma no me na mi fit ma se e na wo ko ti na na ma wo dan se dem o ma me da se me dem enya ka se me fa o da bi en ka se fa si dem ena e dey me ko da ma ayi ko dwari we na ana me nya be mi ame to me we no ana na no ne re ma me bi di ne na me nim ni papa e wo kru mu ho ba bi ye ama jeni bi na di aye jiro ye adi asia na sa wo sa sresre eh ya Japan hey aja fasu ye bombokrati case ni etio de kasa etio ana wo nwadaje aja o mama aye yinti o mama bibi kakra di ye anukra na mitimi nye eyi no dimini di na timi dies na menfe me na say me ya ana me kaje nse na na sisi me honto me ana se be da me koda am se na me koda na se bibi happy na me kan se na se me koda tinyama ya do me do na de chi Sompa FM edu na me no ko fa biblia me no ye na hospital on ya mo aduru hospital no o ma me duru bi aduru white bi ba ebi o ma white bi na me no kra me ntimi ko private na tan de otumi tan mitimi after now kra me ntimi ontumi tan ama me yemu nyina si me ni mu janko a eh me ko toilet me ko mu janko a moja to moja nti na obi antumi ni moja ndi etimi ba se me ko toilet re me ko na moja ade koko ni mito na pai da bi ka na bo me no ene di stro ni ma na anya yizo aha me se mitiri me yose me yi mitiri ha na se me wo hwe ampai wo hwe ade ampai da bi so hwe pat no a e wo keka no so ha kra me fin ese kase ni bi ni na ye tie so fa kase yi enye se yi mi se ayi a balance wo don saka wo e je na o mo aduane di na e dey o ma me aduane di ade chen na ja o ka jem se me tan won ko fu ma ba ndi wa na se je me se me kana me kamin twatro bi ha na so ko fu ma ba se o mo ye garamsi nti sa no be kan wo ko fa sama bra mi o papa abi jada mi fie fo asoma wona wa ho pata wo dem se na ya wona mi wie madwuma na makọ kwa no wo ba kwa akofa de so ade abeso ami dabi enso na de papa yi pa ade sei e Japan enso hima ka point no yo enti dem besa me chen sei na ama madwuma nyina sei ni sika bia so de ehwe ade ka ne fa ne ma de so fa bi so na oyi uwie no wa ma hwe ka bo wa mfin na yi na akotwa history minister me kutwa o ma mo ntwa history nso o ma ntwa history na doctor no hwe o no de enti no yi wo ono se minim se na sin ni kan minim krum minim almost asen Pastor Ewa Ahmed Apple Worldwide
Also pe iPhone papa. Me pacho enkoto phone basa bia. 6S couple 15 Pro Max. Auto phone so a. To phone the battery phone inbox. And now London use. UK use. Your glass protector. Our phone so glass. Batteries. Airport. Charges. Infinix. Samsung. Techno. Anyone you're touching my Taylor lane. Free. Friends 0549-020-032. Kangen. Ayanumsio. Na unumso so ay kangen akaland drink water. This time in so aban enyo omu kunyen it ko re kangen ta kwan. Ne woni pedua ne gira na so. Ne bebo ye papa. Iron mineral. Ne nyina wom eboa obi a wakoma you na uju wanye no so wo mfe wo ya oni pedua ne koye no ne nyina ye kangen akaland drink water. Tafuni road about Nkwanta 0241449119 kangen Leicester Ghana amwasi ya sanitary pad extra bito heavy flow overflow ana sope 24 oba ebe buawo Jesus ye makama san ye politic kama uyi ya na de shem otimifa bas 03223595 prophetess nyamiche baso wabin hwehwere ti akwan ne nyakopo be fa na so obi aboni tadua ero de obedane usu da e basa ka ho no yiso me pato be twine fi ho o how be da nyakopo ma ne poma nyina be komre no 0535897699 Mama's Choice di aduane pa Mama's Choice di fufu pa fufu mix hwehwe mami hwehwe ni product odi aba eye natural Mama Choice. Any premium guy. Enyasem kitu. 0244-202. Telecel. Aba yebesi. Oso sre. Ne kwase. Oye kwan. E wotano so ne oboase kwante ponso nam so. E ma homa mu atete. Oboase asenua, boaso bantu market ya. Fuase zema tafoni abrem. Oso ha obi edi aba no. Yemfanche. Se midima fo ani ama. Na he na abeko bio doctor time sabo watch ne so kasa doctor me ye time da so o de oya de ro kwa fa sabo watch ne so normal 2 weeks 1 month 2 months na oya de ne be twane papa we 05 doctor time da so 727 215 and 0244 774 Ejapon kasana emudi ebe na de o ya ho one shall me dismiss case no ena eye de ana tama odeme me yayi do ko fie no Ejapon o yire we melo onia owe ko South Africa anto yire wa bruchiri we yeti soja na so ti ana etutifi na onkola we Amo fi ayi agre komasi omo no hanete omo no mo meridnia na wade no Sompa FM wade de eni ho tese unire ba ompra mpe eti ade na apesa papa ne yema won show yale ana onyo de dempe so yema me anse o ma msike nyina ashi Ejapon nti on hwe me yare twa kakra nkan kure me no mpe kura unu nsa no okay kana mame ho nam nyina chim hwe makoshe kana sipa nye easy dempe so o ma miska me fa hwe no yare na ori 10 million man de na o ka kire no 10 million no de ma no na me bese meko but o hye me ama me fi kromo Ono se free krono. Da bia obusa me. Sede. Onko. Ose ko he. Ose me nko be mfi bae. Na wo be obi abedu pan. Na misna na tam nyanhwe we nya botre. Na asem na bade da fe na ba ha. Ye nyina ye. Asem na no metimo manka wo yi. Station bi na me peke nipa ni din na me friend. Otenka radio so wa my lady. Na fai. Pacho. Tese o pese de na oyema. Pese na ma hwe ne sa. Abi je pacho ma friend na no. No network nya adwuma. Ne benya no we akwadwudwuma nipa.
So no obet na frɛ wa just no kugina baby ansa na wa frɛ. Ba. Ejaba. Transfer. IBJ why a friend I will IBJ say production akodu say papa no manya no your friend say move obi anka hia yet was said ye agree papa nsem to a okekan ya ye hu anim hu akire e dia no e ba le jaba kasa you so mame ya damase mo Sompa FM ene ye de nchia kese e be free Dr. Ba aso ye ediama obi a wohwe na otie ye bia sedani den na nyankopon ya adom na obo ade no pagya ese ne betranse a eya na ye de asede di nka ama no ne aka kyewo se apomuden de se ne kai ko ba bi na se wuhuna na wo so otu America na kokofo eno na ye Dr. Ba de a ye ka da bia ya ne ye ka kyewo se yade de se wote se yade ye ka ho asem a ensi wa so kyere se yade nim se wo ye matwuman ma yade nim se wo wafon yade nim se sabi ebia wo ye sikani ana hiani ana wo de oni bibia di yade mfele wo bia wa asasi so enti yade timi kan wo bia eno ntina Dr. Ba se emire ya yade timi kan nipa eme nipa dasani ebre ema wo so ana se wo firi atiasefo asasi so no nti wo de hospital ba a wo de bo nipadua no e de haban de bibidro ene ye saade no se de be ye be nipa dasani yade ha wo bia no etimi afiri wo nipadua mu ama wo nso ho ato enti wo beje Dr. Ba number ye didi juma ewe aso ye ho na fe wo de wani a kire Dr. Ba ho na fe Dr. Ba de adura kan ama yade wo nipadua nim no afiri wo so ama wo nso ho ato. Dr. Ba number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 0244 08 3482 number we eye number Dr. Ba editi juma ewe yaso ye ho Mr. Shannon so says we read Dr. Ba ye nyuma pa ene no ma pa ye ewe hospital ho a baby a wo behu ne a eye kumase atonsu agogo Sompa FM atonsu agogo abai hospital ne si atonsu agogo no na chi ana Dr. Ba ye di ejuma ewo ho afa wudu ani kire enkran so a ye was Painters Road 18 Junction Painters Road 18 Junction ehonso ubehu Dr. Ba ho na fei yade na edokro no waba na yehwew ama ho ato abrebia yetrase aya na nkoma ye ne wudie eye nipadua wudompe na wokase ho asem na ya na ye ka kire wo hwe enipa bebre nya o ha ewo mu dompe na o mokase ho a emire bi atwamu a o mo ampa mu a amen ne enipa bebre tete ama bebre bubu ogu a wo mu ntimi nsore nante eno kyese dompe ne kase na ho asem ne ka den pa enti se dane dan nyina nyankopon ya adom ma wo sei na se wote se Dr. Ba ka kye wo se o hwedompe ene kase amesrew eja no am wani age no aba menu aba ba ku bi ewo US abrochimemu na menu aba no na wo pere pa no no ne ha wo ne na manie nyina na eni kotodwe ana asese ne aba ne nase ama ne nase atatai na wonim se abrofo na mani nura wanyi nyina bi enso menu aba ne ntimi nante waka dem nanso emra wo hu Dr. Ba ewo TV so a wo no aka kire ni kunu se doctor we ya mahunu je mi wo gidie se ensem a wo ka ene no ma wo ye ne kyese ono na betimi ama nante ono na betimi ama mi dompe ene me kase ana mi kotodwe yade na firimu ampa minu aba yi frey ema ye sende adro e de command US mem ena mini wudi nkomoi kohwe se minu aba yi edi ahurusie oso ono adro na 3 days pepepe ana ne nase ana adufudufu atata ni nyina atwenye afa di bosome no na ni kotodwa achi ano ama wontimi nante ama akwasi broni ni nnu akese ni mfidi a minu aba na hyem no so ka kire wa na nya adeketwa enti achi wodwene ho ahunu se we bi ana ye ne safi se noma na ka wanom no na nya adeketwa na enso mra Dr. Ba ye pie ni nkwamu a ye pie nanim no ema ne gi ye aduro na wonom ye na me no wo kasai odi ni video aba che se odi asa
akyɛ sɛ adwuma no ntimi nkɔ nyinaa no ɔbaa yi di asa a wɔtumi akɔ n'adwuma ne nyinaa yɛ sɛ na ne kotodwe ne nase nyinaa na ataatai nanso Dr. Bedra yɛde maa no a wɔnom no wɔ aburokyimaa mu no ɛnam ne wɔ kasa yi ababaawa no ho atɔ no enti wo deɛ na ɛnyɛ visa bi na wo deɛ yɛmfa nsɛnde ɛyɛ trɔtrɔ 10 cedis bi anaa 5 cedis bi na wodi foro ka abakuma se atonso agono abɛgya yaresa enti ebia na won so wona ase atatai adufudufo woyɛ wo hwe nyeye asoso okotodwem ama wuntimi nante a ɛno na ya ne yɛhye wo nkura ka kyɛ wo sɛ yɛaduru atimi atwapo akɔsa yade de a ɛne ɛwɔ a wo bɛn yɛ de na kyɛ sɛ wo yade de ɛyɛ ketewa bi enti na awia ya me ne wudi nkomo yi wo ha ɛwɔ okotodwem anase wona ase adufudufo atatai a ne nyina no ode ba Dr. Bawa yɛbɛhwɛ afei mi kɔ UK me ma me ba akonso no no nso wɔ UK ɔno de da bia wo bɔ mi tiri so ne yɛka sɛ obi bu obi tiri so anakyɛ sɛ ɔde asɛm ahyɛ wano a wɔnka wɔse ɛyɛ ne wanwa sɛ dadaada ɔdate wa menka na asɛm nkyerɛ amansan ama obi anteyɛ ɔno nso na ne haw ne na ma ne yɛ n'akyi kasa dompe no na ama ne sisi kora akyea ama aborɔfo no twaeɛ ne kasa ne baako awura koka baako ho ama kyɛsɛ maame na kafam a wontimi nanteɛ na ɔsɛ aborɔfo no yɛ ɔmo adwene sɛ nka ɔmo didadeɛ kɔ akɔhyɛ n'akyi nanso wampa amua wantwe ama aborɔfo no koraa sɛ ɔmo nyɛ ne saa firi sɛ ne ohunu sɛ saa deɛ ne si deɛ neɛ nanteɛ ho awie ontimi nante biem ampa mmerɛ a wɔba Dr. Baso ɛyɛ a yɛde aduro sɛnde ne duru UK man mu no ɛnna me maame di asa ɔno nso n'ani agye ka kyerɛ obi a wɔtie me sɛ ba nipadua pa se yɛso wudompe so akyi kasa ewiase baabi a wɔgyidie pa yɛ dɛfɛ na aborɔfo no kora ne nipa na fɛs na nka ɔno ɔmo yɛ adwuma na ɔmo hu no ɔmo busa ne sɛ ɛhefa ana onya na aduro adi firiye ne nyina kyerɛ sɛ ɛnoma Dr. Ben yɛ wɔ amanone no ɛnyɛ adeketwa enti ne sɛ wote hɔ na me ne wudi nkɔmɔ na ebi a wo de yɛ wɔkyi kasɛɛ no ebi akasɛɛ ne mu abiebie tokura bedam ana arehwe a when ye ka kyerɛ sɛ yade bi aba wɔkyi kasɛɛ ana wo spinal cord no baabi a wode bɛba ho bɛtɔ ɛyɛ Dr. Ban yɛn ya so ɛyɛ wɔ enti na awia de me ka kyerɛ no sɛ wo ha wo bi wɔkyi kasɛɛ ana ma na wo kɔ kɛtɛ so a wuntimi na ama wo mu akoa ama wo fa akyea ama wo yɛ wo ho hwie nye ya mesrɛ wadaroma fo ani kyerɛ Dr. Ban na dompe na wo akyi na ho aka no mesrɛ wo ba yɛbɛboa wa ma yade bi amenne waka dan mu abubu agu wuntimi nsɔre nante no Dr. Bada Roma wobetimi asɔre anante ama wo nso ho atɔ enti hyɛ no nso sɛ Dr. Bada Roma yɛbɔ nyina no ɛyɛ ayaresabea ne abie sɛ obɛba ma wo dompe no kasa no yade wo mu akɔ no ɛno nti ne yɛto yɛn sa afre wɔ enti na ebia na wo na mu dompe ana kasa ne mu abu a na no nso odi aba Dr. Baho ne ahwe ama saa no mani nyina afiri wo so afi obi o arthritis yade enani ne di asie amen na asoso na aposo enti na obi sɔre opagya ne nsɛm pagya kyɛsɛ na aposo nyina ne honam tutu no ɛyɛ ne ya ɛno na ni nyina na wohwɛ na de wani kyerɛ Dr. Ban yɛn ya so ɛyɛ hɔ a yɛbɛhwɛ ama ho tutu obi ɛwɔ nipadua num ebi asasabro rheumatism bi na no afa nipadua ndompe no kasa no amen na wo nipadua num tutu a wan rekura beka se yato adu a wo de ba Dr. Ban yɛn ya so ɛyɛ hɔ a yɛbɛhwɛ ama saa yade ni nyina afiri nipadua no so ama wo so ho atɔ enti nɛ de yɛ ka kyerɛ obi a wotie a wɔhwɛ sɛ sɛ wo arthritis ana cancer kokuram bi na atɔ wo dompe ho ama wo to bna ama nɛ awerɛho aka wo fie a wo de ba Dr. Bawa yɛbɛhwɛ ama saa yade ni nyina afiri nipadua no ama wo so ho atɔ da bia yɛ ka kyerɛ sɛ ɔmo amo atɔ nsa no mu no a nsa no ayɛ ɔmo aduane nanso ɔmo ntimi nyae no Dr. Beto ne nsa frɛ sɛ o maame bi wo papa bi sɛ bi watɔ nsa wie mu ama nsa wɔ nom ama ntimi nyae a oba ye ho e be ma na duro ahaban ama ne ego aduanim ama nsa no no wagyae obi anso anu bone nom na ye ne de ono nso de wanom ama na wo hwe no kora wunhu na eno nso mo pɛ no na mo de aduro na bi go aduanim ani di a onum no bone bi abiem enti na de Dr. Beka chew ne sɛ ye kan yaresa ne ye kan yaresa bia pa mpremprem wo Ghana ha de a enipa wo yade pa wo di wura na so ye won tam wo betimi afiri wo so amana kɔ no eye Herbal hospital wo Kumasi atonso ago enti mesrɛ wo fa stroke yade be dan Dr. Bani ehwema kompo na wo so afabla Dr. Bani ehwema esiche yade diabetes na wo so afabla Dr. Baho nyenyi mfiri wo so afa also yamkuro ana etete wa ni nyina no wo de ba Dr. Ban yen ya so ye wa ye bobo modeni ye de aban ye didi duma no e de yi yade ni nyina afiri wo so ama wo so ho atɔ ye number ye didi duma e wo Dr. Ban ya so ye ho no e ye 0244 988 004 0244 988 004 and you 0244
083482 0244 083482 Dr. Bawo Kumasi Atonso Agwaban Hospital Nechi enkran ye was Spinters 18 Junction ena wiame no adi nkomo nyina wiame se eye yade nkwande a ba bia wo betimi aba ma ho ato no eye ba so ma me nyankopon sham on shira unso me pa twa bi je papa no ohene no manya no ede na asie mo ma ye production ma ya fa me se champo pa chokasa Sima. So I mean dance. So I mean wotie prepare Sompa FM. Wo asemo eya. Okotora de na ka abono. Nenam se nana no enem se odi kru no eso. Eto yusu ni tumi hotel ni ano da hospital because obi a wakosha ka ase de kanya da no na ese nkeyi no. Wuti hu se scan ni bibia ankoso ye ntwa ni bibia. Na che se wo no ko ka na 7 oyi no sa ni ko ono ankasa ni fie. Eno tin ni nana no ye no tumi frank. Enya dia ya aboa papa wo kwa be se ni o kan ye no kura dia. Enya dia ya aboa papa wo ekwan bia so. Odi kwa enso locally no wodi enso hie na wo mu di miamia no na wo mu ema ne dama ade chinye pe aduane bi ma ne di ye pe 10 million nsem enam so ye ohene wo hono munti no chinchira papa yi enfri ekrom wono na wonko sina be ya nasem no eto ebekata na nanko bi won nche se ka Emma then caput for be na clear. Insurance will be one insurance abem. Because they say what to say Miss Samika asante for say wo dufu and what one mono. A idea emwa. And anything say nana no wo pass bia kan wo pass me kan na wo rei. One so no told me das. Yo, antipolina. My lady. Medasi. Kakra metimi aka ne se du no bia ya na eta aka se mi se mi be kope bibia bedi ene me be dey nanam. Papa mitini say eye ka na ebo no na ma ne nsem nyina aye style bi enkanye say na nanko ote hwe no a ba ka na ebo no na ma ne ma bi abobo afa so dia ma ne nsem no heda enyina gina na kwan mu eti mesra na kro na wode ka ne bo no se na dawroma edurum le bi aya na ohia ni asem ya na edurum bi ana ya sabi odi papa yi ka ne bo no na bi onya busuani bi a enka kakra woni nsema ka minyi ni senka Sompa FM enka adro ni so obi ka woni ka agbo obi enu akwhye ka na so na akoda hospital na one day na ye yi no e di ni kofie ye di nsuohye na akomiamia no ama ne 10 million aka na si abonten edru me bia na my lady mu ye ti we de wadawroma woji ye mu gidie nti na wadwane abeto aye nti ye besra ibj ne producers nsa o madawroma e free ha o mo mfre ne mpe na ekira kwan na o mehwe no ne edru me bia mu ye akwaso ti we ne honto no ekuro wani mu wadufu na ote ho enti mesere se wadaroma yesori nkonwa so a yempe nana na kira kwan na wo mehwe no na ne honto no ajapon no asi sabi aso wo sene so ka no ne tu no na tu dada au kafara na basa no wabusuafo wa omo obi amane abomnya ba kwama na katro onti na re no mu nyina nso ase yi ani ama wi ka we den ka wabusuafo na nka maye forma complain ma report to kra no bi aka abo wa wo se otimi se wo fie nya ye ntwa scan ya anya wo hye no x-ray ade achi ya yiwu se ama me dro fitaa bi kroni so anana ne so ese network nye agira wo furudua na sa na be dey me pacho bishop 75 abradie yenko ema me ehunye fe de eguye kom de hye asum de da yensa yesisim ne nan kotu biton ababa won trafie o dem mama o ide sun trafie amma sika no enkokoshi mesrew ukuta 40 obenya ne ma papa no to bishop no 219 we Boris B penampawe na malede nra na yenwa oba ahima sarakoba emam bi wie BBC nam no in fact eye fie akwa organic munko pe bi na mo wie na ebebo pa 0544444453 yanko Canada meko express group US mesi kira meko di holiday na masa ba Germany express group uni passport uni visa ede na uni usika semsa ko hwe mo kira kwan omodo be ko 0000448 Spanish 3 power Spanish
anti aging yanko ne kope bi nenom ne mo ni mu na ho emfa huntini mu na de kura wo a owura mfi na garlic mixture ne de eboa ma wankasa o malaria ne woni nyina wo bre wo so nya ponche ko Spanish garlic mixture wo sinye onum bon eyinka afam ko ni tutu ne sisi yie ne emporche enye white ni siri gold na silver business man mi ko sisi me die na me ba be kira man sanyina 582 faith homopathic enron ketua mama faith ni papa faith o ma ba o ahima ko kobe eno de woni na efira entihye wa ba so how never so stroke na ba ye funi mo tizi awode na no ye den ko obema na ye mre anasa ye den mama faith wa hina makokobe obabu papa 0244583859 People's Forum eni padodo a ye di ni pa echi Lord Inusa Lancer kama o say free 7th September ye betra so ahwese ko ekufado Dr. Alaji Mamudu Baumi Akwabraji Manyansa container. Woman ya mapa woma yo bebo hu dawuro. Am wa ba wo betuo no. Yes. China ye. Edru ho anu watie bi. We yetete a natural spice for na e kasa. O say o de nkete jene ko we yetete die mu a. Mama kasa mo ta mo. Petena mo che ho. E mane e natural. O say we ye so to be anim no so bi so ni. Enkodi nyale kasa. 0245809574 my lady we dey wadawroma manide Sompa FM we be nanke yentua na monko ohiri because nensem no ahwa na kofa why na yentu said the network ni ho ni yes ye ne ayenko ho ni enkobusa papa no sa wo de owo fun na yenyu number na de besie ni yemfrɛ yes my lady why bisre wanya adrene na ahotwemienu mede wasem na akɔhye ho thank you malik order na yedi asem no ebedu oni enya papa no na de wo bi ene waka ti mame ene na awotwemienu why tentu asem ni sheda before thank you onka bibia bi yankwa o mane so 0554931931 0548931931 hello hello oba pa oye wa odisi obi ba iba kaloko na mekase yo ana yente ma no na sama waka no kretro do na mi sira o for your bands wo mu ta no kwena to da e potie ma no kwa na mo he se be wale a no mo yem se wo anya o mo a ye ne ma bi no mu ye ni fia emra me papa ya service wo ba pa e ja na wo nse da mpa na sa iwe de mesre se be bia na obia no ube wono na mama na kano ye show yin so watia ze friends na namponza okay ono kweti ne kase mo a papa so na wonfa ana wenye busuan so o megina ne e wo so onye to the god ne fikro no so ba yan ko bi amba papa petro ba pa ye nchema ni party aki ayam wano enya afi ogu na nson kwesi ene yi adaka kefie ye pesa abusuafo na namponza kro ne fra osan aboabosu hene na adikru oye hene aboabosu hene wadaworo manana yanchia ya sonko efa papa ya sema wo ken sete sa wadaworo ma emu ohwerem ma yenhunu de etuamu ne empre papa yi na pomuden ma no wo so ka ne so yam ne nema se no krede a nana me ente onka hello 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 pacho udi yentie o that's all is you know that kind of the but I can't find it and then so kuna ono network ni when I am selecting land when the network ni but if you am putting for that the mom to na mo for the dia anasa pa pan plan and no plan ni na that's not going to be issue on the car for no drama to plan to car ko ndi papa na ndi no ntwa na mo ni ya to be amaka to wahene na mama also be won ni tie ndi so mama to tana mo na mo ko na mo ko ni ndi o ka o to be no o to fa to be no na to na ya na ko ya wode ne ko toyi to ri ja my na chuma wate
ye be di hu adwuma me se nana so ote ye nka obeye bibia kama mata de free Ans boutique eto aso saa miensa Efankasa asof mame fata de kata ho kama boko bia ope tade bags ye won Kran Sanka Plaza Kamara free Auntie Anno 0545 853 608 0545 853 608. Hello. Hello. Good evening. My lady, good afternoon. Afternoon. Pastor Shama de Kamkase Figures. Yeah. My lady, Papa Sena, when so means that you meet me a casafa and a topic now, the buy no. The Sompa FM. Because show me insisted. I'm it also be cramping of what the catch me and come in because we see for pa. When you are Kuneti, when you are Kuneti, you position here to I have the back of it, what she say. Your bar, you pick Kaka, and temper of a come one wako. When I'm in the carbon, saying or what she say. You're so clean one pana, or buy or the 2 times panning, panning or Kunit at a peso. When you are about today, and my again, that's my daughter. Many who know so be cool, we are much soon. And to be any pen in 10 walk not mamma than I be and to or mammy baby, there money so just how many and the addiction on what to the community cut the man is so on final law friend. I did you open to mammy no daily. We should buy me yet be the wassy, mammy no daily. A hot man with the fire and one day and medicine for. I will train I am your Canadian no, yeah, but train. One day I call you, then I must be able to appoint me to hello. Mami wini si Ghana haya anabulu ni kurum. Me mami awi papa bi ai. Oh me. Oba Nigeria ni bebe contractor papa maso ewo kuti se kuma die. Ebe se ni tais ni sa Nigeria ho. Tato shike bubo bebe. Mami nti evangelist na kepi. Iki condemn. She be finish bema. Dem pushing Nigeria. Oh man, what's your for? Maybe a Bibiano, many so better as well as Zana. You may be able to so far in Russia, so on a man is Casem so. Maybe a mini tattoo or no papers or the fuel. Oh man, of course, a foot was our real implant and you couldn't touch a COVID HIV. She misread. So you should be Kenya, but Kenya, oh, my papa started in home. That means there be a papa didn't have them, maybe a car, a jacket, a door by. Now, one can be a tapapana. And I mean, oh, and I mean, I don't know. But you are kind of a higher capacity, so on the Mujanko. Oh, you should say. Now, in the picture, now what is mean here now? More one man, said the to Joanne. Origin Nigeria. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, dear too. I saw my parents some number some character Japan. You. The every month so I say you need free say hospital say clinic say papa or in ko fia or come me it could be say a dear or more a choice away cook it to a normal fan cook costume. But or in man that they can't bone to your head and I just say I mean fan coffee and I mean communion and in the truth. Now once was an fananco hospital in Seono, Mr. Anna Mashama. You I said that's it for free new chat. Hello. Hello, good afternoon, my lady. Afternoon. DNC. That's what I want to say. Adumo. This is the first, yeah, that is the best, my lady. If I chop no program, this is the first time I make friends. If I watch your my back, what I watch your go cry. Then you see me now number personally. If I chop, you see me now number. Why? It's for Papa na says, more Montana Mundian because I'm here for or Moses Jane. You know, you need to know. Or move be a question of Ghana. I mean, theatre, I didn't think Ghana have. You know, you need to know. You need to see now or more movie. And maybe I'm not more who I try for the question on the that's it. Then if I talk from now number personally. Hello. Elegant ladies, or see beauty is within our cherry, Ellen.
ne maame anti ni pada form ye na wachi mu da ho be ye no Methodist Park ho nkeka mo na mu nua mu kwa na briwatia nkra na chi kra enso ema no enye fefefe ebusuafo Sompa Nkomo de Ebola aha ene di ABC ye besan mu ni mo ahia na wotwe sene mi